Kang Nit nih orang minta mayan deh jangan ayo api Indra nu hajat na untung nakula sadewa Bapak Haji Artalim Sinak Mukti lamaran lubang orang aku do yakin pasti. Nah, kumaha kitu mah. Ada dengan soklo saya polabit karena kan murahan Gusti. Abah Jojo ngawitan Bapak Hajat Ibu Hajat terus ka dieu mah. Waduh poho abah ya. Urang mau nyebat yang tinggal daek migawena. Ayo. Mama Yoyona saya pola betan bager pasti ti kabola maksudna keprok galindang suara tembangana apa na wiwina pamangku hajar suara tembangana yakin kena suci ngosnek mayar dari bapak-bapak itu tuh nanjara kena galorana hirup Mama Wiwina pamangku hajat anu bager hadir mah dia nak ngaturan utama nu gaduhna walek nu bogana pada dang soglo kapayeuna Bos Pendi argo pamangku hajat aturan wa odot hideung pamangku hajat Mama Isargo pamangku hajat sayang deui mon lepat silidang adusan pas nata makara budaya silidang adusan sakara jatuh sauyung nangang Mama mana ngajihan makara budaya pamangku hajat anu mana aturan sayang deui diaurkeun ka payun api jaji ketua simpati Jakarta kuring mindeng cuma lembang apa na dede simpati sayang aturan kapayun Abah Jojo awitan Bapak Hajat Ibu Hajat abdi mah paling ngegebati Allah Mama Muti dara wolong anu bager alim di anggo sampayan Bos Haji Udin dara wolong Karawang aturan aya Jabara bos batubara Subang anu mana ada dengan soklo saya polbet mana saya aturan kapayunan kok ngasih diri ke dalam janji Mama ini pamangku hajat ke dalam janji satu ya waktu balaka ayo kaprak
Bos saji daya bos modal anu bagus anu mangan aturan sayang adik jongojonan kedenawan anjen Mapalur aji jona ini kebiar balendu kedenawan anjen raya eta nu baraya Ayah Haji Alit belendung Niagara ngebut pupuasan Ada daun soklo saya pola be anu mana Bapak guru domsan anu bagus Mana kuri Palinaraki Oh mana Majayana Apa nama laku Majaya Mana sayang Mama malaku Majaya pemangku aja sayang deh Apa na Lukman Bajidoro tunggal anu bagus Mana lapan Jadi dangan dosa Amantri udin Aturan kapayunan Bapak lurah talim anu bagus nakula sadewa ayam lain Palurah talim nakula sadewa lamaran sayang ada ya saya bola hajat ada dang soglo saya pobe bang lari meni awal 50-an aturan 50 unggul bang lari ada dang soglo di mana urang kuat diliwat soglo kau ngasih diri aku janji kada janji sakitnya waktu palangkan sing lila asoglo loba kamera aturan aman kuning garung ada mana apa guru dong salahin mana sayang di hadir mah bos Udin Derawolong Mama Yoyona saya pola ben abdi mah poleng gebati poleng gebati alimpi aku sampai apa abdi mah poleng gebati alimpi ada dalam soglo angin lumayan Payun apa na Lukman oh ya di serangan apa na Lukman Bajidor tunggal aturan apa na Wibin apa mangku ajat mama Wibin diri sayang wa odot pemangku hajat temunggu apa na Wiwin pemangku hajat Kos Peli Argo anu bagus apa na Wiwin odot pemangku hajat mama Iis Argo pemangku hajat aturan apa na Wibin mama Wibin di Remajaya anu bager Bapak Jajang Soglo di serangan mama Ani pemangku hajat mana kuring Pak Jajang Soglo saya bola hajat ngomong cidadang palit na rakit Bapak Jajang Soglo ngomong bumi asih cidadat alim dianggos sampaian mama Wiwin Irama Jaya anu mana bos Natang oyong bos Natang oyong mamong adik kong kurang kenyambut bapak kudu dong pesan air pemangku aja ada betan buang mama Ani ada bagai dibayar sayang Wak Ramin heboh jaya oyong wayang awal mamong mama Ani pemangku hajat adik kong kurang kenyambut
Pamanane Cihana Mekara budaya pemangku aja Kapayun heula Pamanane Cihana Bayang lagona Wah omong pemangku Bos hajat Nata Mekara budaya anu mana Akan kenjol Pamanane Cihana Bos Nata anu bageun Wah omong Bos Nata Mekara budaya pemangku aja dibayar saya Mama Ani pemangku aja dari sayang aduh aman triudin karo adai Bapak berurusan arah pemangku hajat aman triudin karo ayo dibayar lagona aduh Mama Wiwin bola baka pondong Mama Wiwin Irma Jaya pemangku aja ada bager apa nama lama apa nama lah Kumbang Jaya anu mana apa nama lah apa nama lah Mama Malah Kumbang Jaya dibayar saya aduh Waudot deh sayang apa nama lah Mama Malah Kumbang Jaya tewanya kirana anu mana di pulangan Mama Neng Jihan oh iya mang Ari kumang kurang kanyambut Asupir endin pemangku aja Dek mana Tetewnya kirana pemangku aja Dek mana Abang Robi Asupir endin Perwadani anu mana siap Tetewnya kirana asupir endin Nya dibayar lagona Api jaji ketua simpati Jakarta dibayar saya Abang Robi Mama Robi dari mana Karawang iya lagu Landri dan lain ikut dari Brigden apa Lukman sayang adai Bos Ado Bapak Lur Haji Junaidi Belendung Bos Ado mana sayang halangan wae dah Bos Ado anu mana asupir Mama Ridwan iya lagu Landri dan lain ikut Akang Sardi tapi Ayah lagu Sardi Bos Nata Mekar budaya disayang adai Jahe Bos Abi Tari Brigde Limbah asupir Jaya dari mana iya bare dengan diserangan asupir dena dari atau mana Haji Sawo teteh yoge dangdut reaksi anu dipaksa baca penarian Mama Malah Kumbang Jaya gerakan bawa silakan apa narian Bos Nata Mekara budaya dari mana Mama Pendi Argo pemangku aja anu bagus Mama Pendi Tangla tanjen katapi maksud anjen hati Neng Oyai orang Kirana itu Neng Oyai tujuan sami Arek Mang Sirat Mama Pendi Argo anu mana Panglaris kudu geulis mana gitu Mama Is Argo pemangku ajat abdi ngantosan ngantosan anjing nepangan Palurar Salim moge anjen Mama Is tengah bohong Nukan 7 ya Mama Iis pemangku ajat asa jong-jong Akindra Haja tapi Taufuk lamaran nah saya datang bayar ki no kejanten leuseung nungora Mama Pendi Argo anjen pasti lalala Mama Malah Kumbang Jaya nepangan abdi Akindra sawangi Mama Iis abdi ngantosan Bos Otot Seumas ngarep Kembali hajat anjen datang Bos Otot Seumas begekan Kembali hajat Bos Otot Seumas jenten ayeuna 200 Bos Otot Seumas kembali ajat anjen aya wartos Tumalak tapi nah saya datang Akai nuhun
jangan aleuseun apa naperi pasukan asup pirlin anjeun pasti Baura Haji Asep anjeun nepangati Bapak Lurah sawangi kebiar Bapak Lurah Haji Junaidi abdi ngantosan ya kenaon atuh ngadep anjeun latang Mama Iis bebekan diangateun ayeuna bayar hula aya jalit belendung anjeun aya wartos Mama Iis Argo tangan anjeun matampi maksud anjeun abdi ngarep ayo kana naon meureun mona kitu mama anu tujuan sami lebenateun jeung niat abdi mona kitu api gaji abdi ngantosan ngantosan anjeun nepangan mugi anjeun keren teu ngabohong ya apana dede simpati ya oh asa jauh